Şirata hadis 1054 hadis عن أبي بردة أبي بردة خبرته قال أتيت عائشة فقلت يا أماه أبي بردة من دي عائشة كلمني خميتم دي أي أني أماه يعني أني بس بلا من دون شكوان أماه أنا بس حدثيني بشيء سمعته من رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Mina deyip Peygamberimizden Allah'ın eşisinden işitken bir anesa turunda silale deyip. Qalet ham ayta Ayşe radıyallahu anhum qala Resulullah Allah'ın eşisi aytti sallallahu aleyhi ve sellem at-tayru tecri bi kadrin. Siz sınamış arkasında yani ırımlar sınamışlar arkasında bulgan deyip bula deyip sanavşı eyberler şınlıkta takdir boyunca baradı. Şınlıkta takdir boyunca bara. Ve kana yu'jibukul fa'lu al-hasan. Hem Peygamberimiz ne? Peygamberimiz yaxşığa yuravını yarataydı deyip. Peygamberimiz yaxşığa yuravını yarataydı deyip. Hazır anlatıp öterimiz. Birinciden Ummul Mu'minin كانت من حفاظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العالمات بهديه. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anh Peygamberimizin hadislerinin en köp yatlauşlarının birisiydi. En köp yatlauşu kim? Abu Hurayra radıyallahu anh. Hem şundan sonra şulayık Ayşe radıyallahu anh Abu Hurayra'nın tübenerek bulsa, lakin en köp hadis yatlauşlarının birisiydi. Hem Peygamberimizin yolu sünneti torunda en bilişlerin birisiydi deyip. Yarar. Ayşe radıyallahu anh'a niçe getirip şunday zor ilimge erişti? Günler boyu kitaplar, hadisler yatlap oturdu mu? Dersler öğrenip oturdu mu? Dersler berip oturdu mu? Yok. Ayşe'nin tüp vazifası neydi? Hem tüp yolu neydi? Peygamberimize hizmet etti. Peygamberimizge hizmet etti. Yani gül Peygamberimiz yanında buldu. Peygamberimizge hem onun sahabelerine hizmet etti. Yani sahabelerine hizmet etti degende Peygamberimize gül konaklar kileydi. Gül kişiler kileydi. Gül delegatsiyalar kileydi. Ayşe radıyallahu anh onlara tabun hazırlab, rızıklar hazırlab, gül Peygamberimiz yanında bulup Peygamberimize hizmet etti. Hem şunda ışanıp yani işitti. Peygamberimiz silegen hadislerini, Peygamberimiz silegen emirlerini, emir etkenlerini, diğer neslerini işitip şularını yatlap etti. Hem şu yolda buluğu sebeple Peygamberimize hizmet ettiği sebeple Peygamberimiz ananese bereket verdi. Allah subhanahu teala ona bereket verdi. Onun zihnini açtı. Ona şu nerselerini onun iman konuğuna salıp, onun zihnine salıp kaldırdı Allah subhanahu teala. Elbette bu günde mesela kaybır kişiler, yağışlar mesela şu kadın kızlar irlerin kaldırıp ilim alam deyip irlerine hizmet etmişe, hatta irlerine rızık da tiyince hazırlamışa, bu Allah'a karşı delil bulup durar. Çünkü Ayşe radıyallahu anh nişe işledi? Peygamberimize hizmet etti. Hem Allah subhanahu teala ona bereket verip şu ilimni ona kaldırdı. Şulay yok. وَمِنْ خَيْرِ الْاَعْمَالِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا مُسْلِمْ الْاِيمَانُ بِالْقَادِرِ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ الطَّيْرَ تَجْرِ بِقَادِرٍ. Şulay yok. Bu hadisten kulağımız mesela bu hadisten en zor faydalardan bulup mesela kişinin takdirge ışanı, iclisi. Kişinin takdirge ışanı. Haminde bugünkü günde bu kişilerin ırım sırımlarga ışanı o narsa ol dürüst нәрсе түгел. Бар нәрсә дә Аллаһның тәкъдире белән бара. Бар нәрсә дә Аллаһның тәкъдире белән бара. Мәсәлән, син чыгасың икән бүген, һәм синең каршыңа килә буш чиләк белән кеше. Буш чиләк белән кеше. Һәм кеше уйлый, хәзер бу минем каршыма эләкте икән, димәк минем юлым уңмаячак. Синең юлың уңашакмы, уңмаячакмы, Аллаһ субханаһу ва тааля инде бу җир шарын барлыкка китергәнче, сине барлыкка китергәнче 50 мең ел элек язып куйды. Senin yolun oңашакмы, оңмаячакмы? Нәрсә булачак анда? Нәрсә син анда баргач ашаячаксың? Кемне син анда күрәчәксің? Синең белән анда ничек сөйләшәчәкләр? Бу инде барысы тәкъдиргә язылган һәм бу ырым сырым. Бу берсе дәген нәрсә дөрес түгел. Кара мәче дәген, бу чиләк дәген, начар кешедән, яхшы кешедән һәм башкасы. Тайып. Вар арда ва халака агмала. Шулай нәрсә мин масайттык يعني الشيخ أيتا والأرض من حركت ومن أو
سكون أو خلق أو عمل أو ضر أو نفع أو سعادة أو شقاء إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك العالمين بالشريعة المطهرة. Yani нәрсә буласың? Кайда ничек буласың? Нәрсә буласың? Бу нәрсә сиңа файда китерәчәкме? Бу нәрсә сиңа зарар китерәчәкме? Бу син моннан бәхетле булачаксыңмы? Бәхетсез булачаксыңмы? Булар барса кайда язылып куйган? Аллаһның китабында ләүхул мәхфузда язылып куйган. Шуңа күрә бу ырым-сырымнарга ышанып кайгырып утырасы да юк. Ва әйтә: ولا يجوز الاحتجاج بالقادر على الترك طاغة مثلا وكل ذلك من ذلك قد جرى به القلم وواجب الإيمان به والقدر خير وشر. Шулай иманга тәкъдиргә иман китерү шуңа күрә ваҗиб булып тора. Булар барысы да кайда? Китапта язылып куелган ди. Һәм шулай әйтә, һәм инде ырым-сырымнарга ышану гомумән ул нәрсә? Ширк. Ырым-сырымнарга ышану ул ширк, чөнки син ниндидер нәрсәләрнең, ниндидер мәшәләрнең, ниндидер кешеләрнең, ниндидер башка нәрсәләрнең синең тәкъдиреңә тәэсир ясый дип. Аллаһ язган тәкъдирне үзгәртә дип, сиңа бәхет, ягъни бәхетсезлек бирә дип ышаның. Чөнки бәхетне бирүче кем? Аллаһ. Бәхетсезлекне бирүче кем? Аллаһ. Ягъни бәхеттән мәхрүм итүче кем? Аллаһ. Синең юлыңны уңамы, уңмыймы, моны кем билгели? Аллаһ билгели. Шуңа күрә җирен ырым-сырымнарга ышану ул нәрсә? Ул ширк дип әйтәләр галимнәрбез. Шуңа күрә бар нәрсә дә Аллаһның тәкъдире белән һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яхшыга юрауны ярата иде. Шуңа күрә төш күрдең икән, яхшыга юрау. Бер кешене күрдең икән, яхшыга юрау, иншаллаһ хәерле булыр дип. Берәрсә булды икән, иншаллаһ яхшыга булыр дип, гел хәерлеккә юрау, гел яхшыга юрау. Сынамышлар, приметаларга ышану. Ничек? Приметаларга ышанулар. Аллаһу а'лам.